Hello everyone, welcome back to my channel. Ka channel ako welcome le chu. So kora hello. Hello. Hey, tehi kablua. Hey, tehi kablua. Kablu na. Hello and welcome lang chu ka subscriber. How tira blue. Vain ka anin bolni niya mase kan kalman lawa kan pa englo apum enge akwa chalawa. So Boinin appointment kan la ka chu kan kal thailawa chu wangin warin an kal thailo ni anni englo thlakhata voi thum velte kan vain englo kan vain bolti thinan grooming thina an kutin te hi tan venga ya chon hei apo hei po heta han hei an ken hwaya han englo an samte hian mul hi tam do chu chu aun huna han katir ngaya he an nails po hi lian tuk to hey an nails alian chuan mo hey an kutin alian chuan hetian kalpo hi she oman ti vea chuang chuan hey kala an ti ra chu ablu chu nails hi alian to tuk chuwang voin kha kalangaya ma se kan kal theilawa han ablu Juan englo tuna Juan englo dora ka wakal dona englo in shada ka Juan do helai kan in bula he Juan dora vak lo achu vak Juan thu ta pona chwanga ya helam chu vairam lam chu he chuna Juan e kan e zo hi hetla Juan muthi kan chinga Juan chuna kan mu kamwa dar khar ni ven nin ka sia ka mutka Juan ka balcony hania thlia thona sala tu khaing lo enge mule ka plant nei chunte khalo chebe ka du chu ti fai nga ka ti fai pelo voin chu nak tu ka ni to mai Juan inglo ka subscriber pakhat khan Thursday market ka khoi lai nge atiam kanin Thursday market ka chu hikan in hung cha hinya Chua minina Monday market ka kalna khachu so lai re oi ha ka phone atse ngal Thursday market ka chukan in bullok hinya in chua chon hetian right lea right hetian nia kha khani me ya in bulcha sonia Thursday market ka mase Monday market hi inglokan in bull ania mase anhai wak lo kilometer hi velina nia englo kanom na hi englo block dangania b block a chon Thursday a herania Thursday market chu oi ha ka dit ni alawang chuan englo Monday market ki chu si ta basan englo hi ta sector C a pocket C ania pocket C chu rai hey helam sector wise in an englo an address hi tan Delhi chuan hitan ani china sector C ania na Monday market kha chuan hey Thursday market ka kal kamis chuan kamis chang chuan Monday market hi direct ka kal chin chuan indrini market po ma so la ya indrini market chu wala daw chang chen kan kal chin emergency kan ni chuan azunga wak azung zao chit ये किसने किया बताओ ये किसने किया hey mo kum englo May June July August rahan kum hi nyang so englo so englo adum zok so tun me a hian kum thum anyang englo kum thum ang tur chuan ama hi thlei minute do athor chu chan chu proper walk te kan pet kan pelawa englo hei uilian pui turania ma se kan walk tir regular kan walk tir thailo wangin a height hi a chang lawa ui te hi lian puin du chan hei daily walk te daily evening walk te tiula evening le morning walk te ui an englo an ru te hi tan alo lian du ma se ke ni kan wai thelu tu ka khami wai kar la khan kan lo ti thelo daily walk chu wang chon a height te hi te ve ke ni hi thora hi chu ama ayan han ate zo khaski chu an height chu hete
ti chen vel hi ni chin asang ve thele tu ma se kan mis kan ti tir ngai lo wa chu wang chuan a thang du rang in a thang lo le tu na khan eng lo clear eng lo caution tu tambak lo masik lo ang lo comments kha ka char man lo wa masik ka in caution min lo zo ka sha zong tu na ka brain ka remember how kha ka lo answer do na eng lo nang nin min lo zo ta in pa hi Christian ani mi ti kha le a hen kan ka thutop chwata o kan pa hi khilai bo da khi thing bot khin huem khi ama chon hela hen TV unit kan da mo TV unit kan da kan TV hi hemi te panian an ti cheve ka an ti cha an lo in fiam ina neng lo kanom lo lain chu an lo in fiam kha TV khan lo ti thla TV unit te tang khan a keve ka chuan TV unit kan da lai khilai khi self englo connection omlo chu kan hei melvina khum siam tupan carpenter khan khia wa thing englo kha ta chon khi charger vel te kan charger chu wang chon hei electric TV unit kan da suna the da banga athar kan le banga kan wa chan chu TV unit ta hung kha chon an mani englo an ti chele palang kan tia o in caution ka inge kha in pai Christian ni meti o kan pai Christian nya chuan biakina han kan pastor englo inge tia pastor huaya athokwe ka tile assistant pastor ni wea hey English ten translate ani an angai te han hey ama lir han a translate thina chuan a chang hei kan branch mundanga oma hei house meeting in min kau te han hei pastor kalman lo te han ama hi atira chuan ama ke ma po chang chen ka kalpui chin englo ama hi wa kal china chuan englo hei cholni vela hei bible chang psalms vel the mana la china khatang ka chu pastor soidan tan khan ala china chuan kan biakin ming hi a short form in englo MFG M for model F for fellowship G for God model fellowship of God ania kan biakin ming chu chuan englo enge da o min lo zo kha o in pa hi enge tho o kan pa chu englo he kan deli han motor cab vel te uber ola te hi ka kan kaltir ve china kaini kan motor te hei kan private motor nilowin hei commercial motor kan neya chu ela booking te kan lavea chuan booking cho Delhi chunga booking po kan la chuan he Delhi pona mi leng tur te Shimla Manali te an kaldu hian kan motor te hei pro ride cab tin kan pan website hi siama chuta chon minan lo booking thina an booking du chuan englo hei company thar siam ho an company thar hong ho hian hei Google a ten website du te hi englo an lo order thina chon kan pa hian website develop te hi ati thina ai nang ni po dor reng englo dor thar in hong le business thar in hong ani chuan or a website in du ni chuan min lo comment thei hei kan pa hian claim in discount ne lo siam sak don chehunia chuan ge matching ma ka thok lawa chan chu melvina azir lai le invel te enangai chu wang chon a main ka thok china hei ke chu a mai chon retail ka thoka Levi's te han englo Mark Spencer te han ka thok to chuan ma se tuna hei ama po local ma se melvina melvina piang nu yan engma ka thok to lo chan chu ina ama hi en ko langaya chon invel te chu wang has 5 kani to chon enge min zo khale question khatam tuka khase to lo englo kan pa hi Christian keiman kasyam ni lowin an englo a cousin kan pa cousin nu hian englo pathian hi ring vea Yeswa hearing Jesus hearing vea khami tangkhana ma pu hian lo ring chawni chu wang chuan
eng lo ti anu le pa te pon thlim an ring tho ma sen la ring bak lawa chuan eng lo eng ye dang soi khali ka lo note lawa mo ga lo ti swal lu tu lo note tu thania ti ro Melvina hai as Melvina aming hi apa dania Melvina Melvina Mizo Melvina chuan eng lo Melvin a meaning ti chu a meaning po kalo shil khalang chu Melvin 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 tina chu the great leader hi Mizo trangting o kan tiang great leader hi kashelo mi pui tina nya kashelo amilo comment zero chuan hata hami ina kanom na hi englo kum thumatling to ma chuan munir ka kanom vea chuan englo hei zong khani mai in questions ka englo close ka lo ja tur khania englo chuan Melvin hi pamain pol thumna tuna pol li kalcha englo avoin apol li kalna ka ni niang o monday khan kala chon tuesday ka cholania tuklan kalanga cho tukle kha na friday khan chola good friday ama hi christian school ania kal englo an school founder pa hi christian ani vea chu chuan hei christian ho thil hei kaini ho christmas vela thanan cholan mani chu good hey vai ho englo festival achon englo national festival holi diwali vela hanan chola ma se puja वगैरह होली achon englo puja वगैरह है vai ho tilte te festival ne hata nan cholo ma national festival achon chola chuan christmas ate chuan easter chuan good friday upon cholan mani chu chuan ani school hi nangni dilen ve chuan ani school hi Rian International ania chuchil no try vedonia anal englo achan chu hemi an founder pa hi englo pathian lo ring hi nia chan pathian lo lau hi ania chu hei ani school hi lian lu tuka chu wang chon hei dilia hei income ho northeast te po hei biakin nei lo hei mani englo hall renta laka khata lo income te kha an school a chon hei cholni he chon an school an book vek zel book ka ti le free of cost china pe an founder pya han biakin chi shan service timing an ne 8 to 10 to biakin dang na chon 10 to 12 to biakin dang an tileng an chon hei khai thing hi englo an school a chon englo an income chin biak englo biakin chi shan hi an income chin chuan englo enge kha edit mi alawang achan to edit hi enge ka video hi natural ti tur naturally hetian kati hi kalau englo ti tuma chu wangchan kathil sai sol te hi kalau edit ma chin lawa min no en sham don ni helai hleng tur chaw hina ka vlog kha englo achan chu tuna englo minin kha an minin naktuk minin kati naktuk an teacher nun eng moni lo king ro ti zela ni tini hei hi ngai hei ngai ta ni tin changa ya naktuk pon maths activity tur englo matchbook sing tingan tem zo tang matchbook sio engen tiang A4 sheet nei matchbook sing ting om zo tang tiang bollo bom engan ni lo engi asai ka te ngi lu ha ka ba matchbook sing on tiang engeo oi ka shere nga ma se ka soi thai lo engeo kanun engtinga ti sin kho bol milo comment mai ro ka swak thai lo ka syap chu ka sia ma se ka soi chwak thai ri lo reng ka video lo en ani chuan milo subscribe bula full video lo en turani chuan like subscribe share comment good comment not bad comment good comment and bell icon ama pu ham channel ni lo a channel link lo share don ania ama lo tuna ni lo ka next vlog ka lo share don nia a channel link le
a channel a channel link kalau share don nek fa channel. Bye bye. Bye. Good night. Flying kiss. Love you all. Love you all. Love you all.